Yo broski, uyu ni B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda, iki ni cya kiganiro cya entertainment nkugezaho kandi buri gihe nkakuzanira amakuru aryoshye kandi nabanje kugutegurira kugira ngo uryoherwe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku muhanzi bita Mani Martin. Uyu munsi nkuzaniye umuhanzi bita Mani Martin kubera yuko agiye kuzuza umwaka wose nta ndirimbo asohora. Murabizi neza yuko turabura abahanzi batagikora bagasubira muri studio. Ejo bundi twarabuye Kitoko, ariko mwabonye yuko yagarukanye indirimbo ya gospel kandi nziza. Mwabonye yuko kuri YouTube iri guca ibintu. Kora subscribe kuri Truth TV Rwanda ubundi tujye tubana gatanu kandi. Umuhanzi bita Mani Martin, kimwe mu bantu buri abatanazi, ni umwe mu bafondateri cyangwa se ni mwarimu wa Kenisoro. Buriya ni mwarimu wa Kenisoro rwose, yaramwigishije kandi murabona Kenisoro urwego agezeho. Ariko uyu munsi